Karlitang borsing ingleng rong asar hemtun along APHLC dhan siri sisia maipu Mohon Singh Tokbiatum kahum ridam. Dipu Post Office athengno langkanglum et aputhak prabjin pen selam nangji pusi LYD sia maipu dhon rong phar pen ningje pon. Irui angbong jong si drain ka selam hoya dim patangte polote arni hok hepin pen dipua hithi inkirji APHLC Lumbajong Constituency Committee. Borman thia rong along ejovet donia hem ingnam ingnar kiludam sokpurua sok kichu. Juniors Boy Inter-District Football Tournament 2026 a Parman Vaisong Stadium Dongka Mukampatu Aklamalong Kicheng Sirni ke Paman Pon. Pinya da babirta long pen kadu kabya phantame adab ke mya kardom nang pajurik long. Tangte pini adab babirta juitha. Kanya ingleng arong rong asar Karlitang borsing ingleng kedam tang jakhong achiklo ni phaithong kep surihini ring kora trok arni pen alangli hempen abang avedet lo nini ni thoma phi abang ke long thu anke kichitang abang arpumsi long ponlo rada sorpen anke thandu na tengke inut lalung bosometarita ke pathielong ka chirap dundo pusi ningje pon la sojok APHLC Dhansiri Constituency Committee maipu Mohon Singh Tokbi lapen babuson rong pharatum pen kisung ke pho hemtun humri damlo sonsi tokbia sangho pen kaningje pona tengke pini pai ni pioneer cap surihini ring kora trok arni anke ni krehini choktanglo bonta raikom sai khia tum pen pran karmuda bang phua phan ke nep ni reka phuthak lam thi chipaklang pon इंग्लैंड गाँव বুলি কয় বৰসিং ইংলেং গাঁওবুঢ়া হয় অটো চলাই তেখেতে বহুত দুখীয়া পৰিয়ালৰ হয় কিন্তু তেখেতক হত্যা কৰিলে আজি 12 দিন হৈ গ'ল আজিলৈকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই তেওঁক হত্যা কৰিছিলে লাউডুং বসুমতাৰী বুলি এজন মানুহ আছিলে তেখেতে ধনেশ নালা থাকে বুলি কৈছে ৰাইজে কৈ আছে আৰু তেখেতে কলমসিং ৰংফাৰ গাঁও ওচৰত থাকে বুলি কৈছে ধনেশ নালা গতিকে এই হত্যাকাৰী যতই নাথাকক অতি শীঘ্ৰে মানে তেখেতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে কাৰ্বি আংলং থাকক বা বাহিৰত থাকক হত্যাকাৰী এটো কোনো জাতি নাই কোনো পাৰ্টি কথা নাহে গতিকে হত্যাকাৰী যদি পুলিচ প্ৰশাসনক মই অনুৰোধ কৰিছো যে অতি সোনকালে তেখেতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰিব লাগে বুলি মই অনুৰোধ কৰিছো ৰংসাৰ বৰসিং ইংলেংটো আলাংলিকে ৰংসাৰ পেকে অটো চুৱেকচত আলাংলি হিদুক টেকটিকasi alang liphan laudung bosumotari atta ningkan ko renar kep asa bosumotari kasi apran karmur bang lah hello kasi alang liphan ontan nep nelang pini ningka nikre hini parelo ini anke kasi law and order adak Dhansiri थाना से पूरी पो आलांग लिबांगेला धनेश नाला से दु पुसिपु आला कलम सिंह रंग फार रंग दु धनेश नाला कासी दु कासी लाके धर्म जाति बा पार्टी पलावे लागे कासी हत्याकारी लो लाफांके नेबेक नंपो Anparta jong si karbia khayatum ning isido bombelang pulote kewang journey amso sesi sungthuji la si karbiang long arat ke do an ke theki ding hamphanga songatum bangso ki sungalong karjabdun ji aphanta rat cyclem bang babuson rong pharpen kachuning ripon pedolo law and order tung kapuri bangke lake manja thana si puri pu lasila manja thana along klemang pula police atum law and order atum tame prabjin pela bangso lodung basumatari aphan kinep kanang ji phan nangli tum duty checklam thap sini lihin petame chuning report lapen ladak long ki litum song lapen thorom party alam kachewa nangji akenang ave lapen tum isining du pinian ilitum karbietum aning kanwang ta itum bangari dengki thido chela khadal mutangte lasone thaksi itum Karlitang ilit bongsu sumila rom hang pi bhantame pinian ni andame hok perakang sailong lede poifi same hala bangso ke pathila da bang tum ki pini jail pen joktang lo pini jui phoya sonsenang mantang lo lason si itum dopik itum karbietum ki thik
ke boy dopik boy kita mi pinial ya hok peda kang sai long le det tang te li tum kar bia phan ke nang lang rok li tum kar bia phan ke kar bi tum han ke pathi lot sita thang tanang tu bi tek thepu ani ngalo matha do kok lo bang khai tum bang so tum la si non tala dak lo dung basu matari pu li tum kar biang long nang do dun chot ako sari bang ini tum kar bia phan thang tanang tu bi tek thepu alang li a mindset long ke thap thot ajok si pinial ni rong asar phan an tame ke pathi yang neng nang le rok la si isi ning duk me la si li tum kado kawe ni dia mut pi sining jelo ilitum dam tang ki thike jang do an la pe non ki sungi boy do an a hok pe dakang sai ki palong ji along patang te kado kawe rong arat pen chenglok kado kawe solang do kar biang long arat pen chenglok apen ki thike ding social activist apen leaders atum do an itum chingrum si a hok pe dakang sai ki palong ji phamate justice ki palong ji phani tum unity mate eklai wede pengwet ki do kenang sot jong silitum unity do de patang te kewang jilang penap ke nilipone penap ke penap dik ke kape ka tupone ke kodi chine lasi tuma kal bi tum piniar ni ke leji adim ta lele det kal bi tuma phan ke mane nanglang plolo ituma long le phelangan ki thi chot kalisi piniar ni ke pathiang dengang hoy ta nang le rok bang ke totally ning duk pi khangjang lasi la dagalong kado ka be sulang do kal benglong ara tum phan tuning ri le thotlo kado ka be ta dak mesen me et penang ti song dun tha la pena hok pe dakang sa ke pelong ji bang chirap chi tunang ji pusinili tuning ri pon lo Anpar ta halapu kisung ke phovek achor arong arat la pen adona ra patum pen kaning je pon ke non pen bang ke thom an lo lapuson huni kisung ke pho nang ke bonta ahok pedakang sai long le puta ning je pon la sikali tang bor singing leng achor pen kaning je pon ke nili hema sora phan ke pathia son thot si la ke pathia tuma phanta kang sai pi vek nang chi pusi ke hang pedolo la pen kaning je pon thu ke eme thanga long ri idim along anta ili tuma khai ke jogwan ave ke phere memelo kona si li tum dam jelang lasike AC kachari ke theki ding lapen law and order atum prabjin pen nep ing nang serak nang ji puta ningje pontu hema solo nili hema solo ason pensi ke dam iglo ane nili kunta ke duk thete utu to sulai thete ya tawi alase nili chor bang mor bani dambo ke bang e delo ke bang nini pulo nili bang ke budbaran ka chiri duno ave delo amang ke ban ban nili kuglo ma chiri duno de ke buste barani bang nasi nirang ngara tumpan ave delo pese chunning resi ridin long le tanda le bangwe bangwe apiso phanta theklong le abang ke reng ta theklong le acha ta theklong le ko son ne putan le tin theklong la photo long si nili tin theklok chal alam bang ke chata theklong le ne nili bang ke nang ko la samune phan nang jin su pen nang pino apen ke la son thot ni pina na phan he ko son ma ki sinili tumta son ni ko alam ni phan bangke hem jil ro por si ke bangsi hem along pen si pat chikang ik long lo a pen ke pu la dak ni li te po hai lo ni li ke la son joing neng a phan bangke la dang te po a la son he a ik a hem ki jui dam pum pen si la pen si pat chi nang pat chi dun lo lo kala phanta ini nep nang long nom nang ik Vivi dalo la phanta la si la non la deten ta ko la ni li lo khai lo ke kan ni sivel lang apor do ilang kan ni sivel lang la pu kya he ma solo do la son do ing neng he ma solo a ige hem che damat em som lo ige ho la duty pen bang lo amang ke ka chingtung lo munye bang ke amani alang bang ke la jirpo pen si dam chong hu du lo ke dam ta chong hu amang ke phunang kuri le he ani kang sama boto hem rang phu hem nang le pu lo hem nang le rek long ke phunang ko lo lom so do chot pen ke lom so mani ar ding o an he ke phunang ko lo gari pen profit bu son sin hang tham he la ke vek pon thang he ajir pu han si pa vek ko yalo alang sap o hor ke dun chom he kami ho api phunang ko lo ani kang sama boto ke inting hoi lo ni tum at baji lom ni pinya por bang piang ko ching thum dun no profit thuma si dun thit le ke chitang ke chi po la son wa che the chi wung lo ka ho si thek dun long chirap dun bang ave nang ye dun bang ave ma si
Nasi la son ke ane si pong ya la son ke hin wa mune da tuna bang ke nasi nang ni tu jo kar biang long ke thi ki ding a tum la tum tan ta la ni li lo khaya phan a phan kal mo son tho sinang chiro nang chera nang chito dun la so mune phan ki ri ya phan ke nang bor I du ni kha pulam sin ni tum bang ke chun ni lo long lilang non puda chenge la dak nitum arong aprang amastol he nili lok lo ramsing long phalo amen mang ge so da ajo dam lo pathiang lo ada kang sai long le ahem long mati dampu si pati oh ahem long dam tu pathi lo le kalau si mama si pati dan nanti so da dak aprang la alira he de atum he alira he do amat nong ge do de la tanda suna bo sunali nia maksud bangge nia mun si pati arya keng nang het mat aptang bob lo avelo nong ge kadlap lo ako la pendet aku la sonjeng leng talo ik non dak cewang lo amala ta kaching tu bon mat cedam lo amat lata son peni bang lo malata auto pen si accident bon ata thilo lo ata thang kai sai akang sai long li aku la sudun non dak milik long gang berat tale nili secretary lo lata son peni la pula pen lata apa nam jile yo asi bang thomano kar beng long dora pelu mati nasi koson ma tido kita manta ti phiri tu melu emi thanga jaga tanda emi thanga jaga le kido gedam ti phiri set bode kunna si dam thai dalang mati bang sing chu de lo bang si nang pari chu de lo la si ayat pene ne vek nang po la non la ki pathi bang pane pai pai ni phai ner capsuri hini reng ko trokar ni karbiang long a hempi dipurong sopi post office a thengno tobar langkang lum ver pen tobar ke henu eta jok so tobar ka chileng ver arat kisung chetong nang aputak lumbajong youth development committee thi hek pen lbdc song mai phu dhon rong phar pen lamthi chipaklang pon ke la so tobar pai pai ni phai krep ho aprang so langkang lum ver atobar ka selam vek chia phan ke pachini pon Lason si kai kia por karbiang long chingthur pik lopu ke ACCM MLA Dr. Tuliram Ronghang kaning je ponver ke lam ke joya son si nang manlo athenona son la dipu post office athengno along lang ke pabi plak pen scooty bike auto car ke vek la pen keng pen ke dam arat ko anone ki sung che tong nanglo mentu ne ke chingkoi plak setame dolo laso ke heno pik atowar dipu town committee chairman rakro ke ACCM MLA Dr. Tuliram Ronghang atum pen hi thi roi angbong mate pai pai ni phai kre pho prang ka silam vek chia pharman rong phara sang ho pen ke pachini pon pedolo Itong kopi po sa arjap nang puang mapu dak post office atheng no mak sila dak lang bi pu arve ke jang lo pulote dak gari motor te damun es set an pini dak konsil atheng no malo dak tame kopi po se karbiang lo tomas konsil atum tame dak CM EM MP MLA tuna so tuar se ke damlo te kopi apo se dak lang ding lo te karbiang lo tomas konsil ma dak town committee ma dak PWD department atum tami kopi po se dak kelang ding athemana mane ki klobang da dolo komane scooty komane bike mane ake hongklia elto punoi ma market 100 tum punoi ma ladak ki klobang da dolo dam pun set ada nasi la son se karbiang long arbe ke thelo polote ke dam maseun elo da nasi karbiang long tomas konsil long ke development puk hangkong dipur rong supilong masila son ke ding hakjak pulote kopi koson si keman dun heklang ma lasi nitung ninje kangtung la hello nitung la flyover nak pilok la le kam ke lige flyover ta me kim non lang tha la puda ke ko alone gari accident ko alone bang kiklo ko alone munit tum thi chot lo lasi hedi karbiang lo tomas konsil tum hedi hek pulote hedi Rapjin pela so punro gosto aprang la so tuar bang prap nang po klem nang po la so ang han alang bang man thusrak nang po la so la puna tuar bang ke
lasi munit tum kedam ke bang hedi ko ane ke kosto alang lentum ni chini alang lentum ke isi agari alang tum ba heavy agari ke thap ten pen ke alang tum thang na chini unde ratum ke leng tum hedi public tum sung pik anuti kedam ke bang school student atum punoi ma public tum punoi kedam ke bang punoi janglut ti ho mane bang hojana kuri tum ma market na kuri tum tami pang ep meka kapo luar ka abe ekdom pura lang si handi pet la sedi kar biang lo tomas konsil tum nang le tu alam ke nije chot nang nei akam nang klem pitha bojar bang dipurong sopia long ko anone kelang ke palang meji apha ni tum long bajong youth development committee to me nang bur itum piklo same pinian same ni tum ning hondu ko ene arjab nang ko ajab je lo pulo nije je lo pulo same aprang same arjab elo la sona thak la se nilitum prabjen pe la so anh ha la so alang bang pini pen ma penap ma pun rogosto aprang la so alang bang power nang pu ku bang si ni tum pulo me lang ta me hije me bus stand pen non hak dom pura lu ti ho dipu ho dom pura lu hije me lang an kili ko an le litring alang tiping alang hije me bus stand pen ekdom pura de ar ke thelo bote lang no da khangja la si ni tum long bajong youth development committee ma LYDC asong hin peng nang keniye kang tum ke la hano karbiang long asian tulam rong hang ake hai nang li prabjin pen la so tuara bang dak pen pus office pen up to jon torong pi ahem an tame kokali bang prabjin pen pun rogosto prang bunai bek nang ko munitum ke lang kedam ke bang ko ani ke koso la si prabjin pen la so aing han ma la so tuar bang bunai bek nang po la so lang bang prabjen pen la so alang bang titinang po bang sini tum dak long bajong youth development committee pen ang curi iglo lasi kedam ke bang atum kami ko ane ke kosto muni tum lasi nangli chiniso sema nangli ko ane lam jume pik lam ke nije nangli lasi lason bang ke lam nije pik bang ke chokche akam nang claim pitha pu bang sini tum nang curi iglo nangli konsil atheng no marlo la bang ke lasi muni tum utota jang chop du an sihata nilita me kijang bang lo nilita me ko terbang ano in hanang selo nilita me la sedi la nangli la son bang ke klem rinoi ma panap ang bong pen ma pini ang bong pen stame muni nang chitoy noi la so post office atheng no la so atuar bang nang bona pinoi la so ang han bang prabjen pen la so ang han bang nang klem pinang ko posi ni tum kat biang long Thomas konsil pan siam tulam rohang pan nang curi ik pai chiklo ni pioneer cap suri hini reng kora trokar ni dipu basten abanalong drain ka selam ke patang te dada jok barpi bar so lang si towar malom langbung lang plet hiji meme ampin lo anchot kalisi la so lang hiji meme si helat nang lo anchot kalisi dipu malom hotel kulat ke dua tumke la ha lang pensi ke chamta haipo pusi epe chelsea lumba jong si sia maipu david kathar pen ar big pon la si la ha langbung lang plet la pen drain hai hui irui angbong ka selam bek chia phan apor pipon lo jong si selam pipon pe polote arni hot he pin pen dipu rong sopia hithi inkir pon nang kok po puta pherang kya thengno sodak pen pachini pon Bajong constituency committee APHL chahin pen nilitum rar phan pini ke pachini ji phan sin nilitum ladak town along bote bus stand banalong nilitum wang lo la pen dak ke wang nang ko kopi pot ma liputang te non nilitum ladak kabja pinang ko othe bang ke dak karbiang long headquarters lo dak dipu ke karbiang lo dang ke the karbiang lo dang pi pen an ke ladak hen lo capital lo ahem pi lo ante piniani karbiang long ahem pi along jongsi lapuson lang plet lang wok barpi barso ka pi ingalang anta taun lo jongsi lut pak pulo tangte karbiang long adang pi a lo ke ko ansi ilitum council along ke charia tum lang thek lang ma lasi pini nilitum dak ke bang inang ko ka thebang ke la hello non la bang so municipal board along ke cari bom mari kang ni bom ang hoi kang ni bom chairman alang li rakro ladak dipu town municipal board along chairman lo kasi alang li kachilang thekhe a joksi labang so a litrina lang mate barpi barso ka phi ing alang stame townar lo hotel lo anta nang li jam la posi alang li phan prabjin pen pini nilitum diman mate nilium pachini lo council phan alang li phan arpu pen pasun rek nangku
Athela bangso lang kili keter kili lake not pini penap lap kali ningkan hini ke thompleng elo la sadi sitame pini adianta la bangso lang kipali japan alang tum claim thekthirel ade la puson keman me ke thek thea bang pu phanjo si chairman pe bom lang liputang te karbiang long along dak nong nam ka che thang klong lo la dak ke kipitel lo ma te a hem pi long lo ke pakla thek thea bang phan ki biare to piali to la la sila phan bange prabjin pen ang hoi pen pasuna pu plus ladak labangso ward along la town along ward la non la haikili dung keter ki air ke du odi malong ko matsi ladak ward commissioner ma la pansta me prabjin pen action nai council atu athe alang litum ke claim thek tum lok la tu ladak nang bjp nang kaprek bu pudama thawelo ladak ke thek tum hanane plung lap nang pu lapen nilitum ka chinia teng aphlc pen ka chinia teng liputang te hala council along kangni CM EM atum pen MAC atum pen corruption nang echensi dak town committee anta alang tum corruption e claim posi piniani labangso alang kili horan ta claim teknikal la kon sidam pojo labangso jene bunai ke la ke akrodam de ke de people la dak labangso scheme la dai son ba claim ra labangso alang pali jia phan claim krede ke pe la so alang kili jia phan ke li tum dak town committee pen ke claim nai joy pik dak ke langroi te bok he la jak jong si tum drain bunai pamika te la bangsa lang ke hodak lang roi long dun ji ke hotai si angbong jong si la hai hu ke ter ke alang la tum thang na ta claim thek the thang a improvement la tum iru yang bong claim thek the pulote taun dak diputana lo nilitum irui mate nilitum mate indefinite irui penapi alang litum phan irui ni litum apor pilo irui penjong si thanga improvement ave pulote labang so taun na bangke diputana bangke nilitum indefinite bon nangkok Sonsi halapu APHLC Youth Wing Chunbang Sarsing Be Pentame Thengpi Royalty Sorkar Pen Phan Pharo Endera Puthak Ningduk Chipaklang Pon Athe ong dung akar bia rada tum ke thengpi ka chojor pen ka chipareng ia tum si ke ong non eme thanga hem ke cho e ve ka thengpi ta sarkara phan royalty ki pinang ko ke ningduk lo lasila so phuthak ke ACCM Dr Tiliram rong hang pen Assam sarkara phan thansi pache en thunang ji puta be asang ho pen lam the chipaklang pon Lapen la non hejong APHLC lumba jong si sia maipu katar sang ho pen ke paklang alam tame AC long AC ke cerai do usi arjulong lo lake do uang bong panili sini ge po thengpi la thengpi akam ki claim pen ko mane atum ke ahem ke pareng atum do thengpi ke chojor pen ami thanga bar ilong thengpi ke chojor tu adi ami thanga bar thengpi ke chojor pen ahem ari ke solai atum do akumar to phan school ke charli I la son pen ke pareng atum do nono bandil tum karjolo ting polong te Karbianglong termas council isilong cerai det lo la ting pi ke cior tuma pan arona ting pende aron ting pi ke cior tuma pan tapen ahem bar ya ting ke cior tuma pan non ke 100% royalty non ke pi kai ko si aron talam de kasil 100% royalty idelo bolo de la ke ting pi ke cho e tum ahem pu tum da thangat a level la pin ke cior cho nam tum da thangat a level lason jongsi a council tum claim get lo polo dangke lake rar tumhan ke por charlo rar tumhan abdukang hoilo lake lasi labangso aron 100% the full percent royalty ke ena banke labangso aron banke Karbianglong termas council tum ci entusi aprang ateng 1% ki NG fansi alang tuan kiming dilo jongsi alang li tum la full percent jongsi enbom polo dangke dak inglong athe to ami thang abari long akicu ating pi an cuyolong lelo la penket hing pi akam kicu klem tu mingi separing tu manta anghap kang kilo polo bangte lake public tu man isi aduk kang hoy oina asan tu mandet ko kasi Karbianglong termas council tu alang li tum rada pan kipa misen je pan rada pan kipe joy keje pan se ratum alang tu man ang hoy tu mi peklo election hut me pe hailo la si non la bangsu hing pi royalty full percent ki ena bangke prab jin pen CM ake hai banan tuning dilo nang le full percent royalty ki an mangke nang le tum chingwa thora sal nang le tum la bangke aprang ateng 1% an nang tum ki encho ji bang nang banan tuning dilo kali polo lang te la thengpi ke chujor atum la pen ke thengpi chu e tum ana panta nang tum aduk kang hoi san mandet ko
kasi rat tumban isinang cumi di ni tongpan east west karbiang lo rat tumban cumi di do labang so petak lasi labang so royalty banal tum prabjin ban aprang ateng inglo ke tongpan bangke la 6 sidu ro ateng pen tax ki en bangke pe kom der ra aprang ateng nang tum ki ng ban sinal to kana cumi di lo Bokazan Eastern Range Forest ke parlo Bormanthi Bear Rongalong Nampi a ingnar patovia jo ruwe ke jang aport chidahut Hemalong Ludamsi Sokpuru a Sok Kecho Pai pai ni phai trok sia jo crazy malom Bormanthia Rongalong ingnam ingna rong arlo wangsi Donia Hemalong Ludamsi ningkane se kecho jia Sokpuru along ke thapa sok ingnam ingnar penang ancho tekanglo Bangso hu ruwe setame jang bom mat ingnam ingnar ke bang angden thekdun de aphiansi thekdun longsi hungdun lo bonta ki hunga hut anke Sokpuru paheno et soke penang anke chote kang dolo pusi ke thekdun long atum pen ningje pon Sonsi Sokpuru ke henodun lapen sokana hokdun a hemtun lake Bormanthi Bear Rong Sorkari Gambura Borsing Bea hem a Sokpuru lapen edona hema bangke Mongol Timunga hem a Sokpuru pusi birta ribdun long Sonsi kisung ke pho ahem tun sorkar pen akirap long pote pusi chuning ripontu aphitu Bokazan Eastern Range Forest atum pen tong sekot pen birta long si adim along an humri damlo lapen kenang soda sai an chipari dengdun lo Bokazan hanjang lang so pen Bisnu lekthe nang kilo birta mane alam ke la sodi lo ho tuwi pen kalilo hopta isi hini ne dolo dak litum Bormanthi rong Sorkari Gambra area ajo wang mane anigang sam baji pho baji throk pelate rong anang lepo age rong si chingrum po forest phan chekhobor po hunglun po rong ang tandam po aku penang ana polo te aku chewang thu po la son se ekdam mane 200 jo la jo wang mata la situe bangke phat wang lo la ke baji throk sia por la taplung dun lo mat rong penang tandam lo aku phiche wang thu lo ho la pu su khanjana rayan ho la phangcho he mi don asok puru wungdam plin le angkela solam ke thik ajo 11:30 baji le amasola puneli tum sukhanjana rai penang plung dong thulo lapu Sorkari Gambra phantane nili tum che khobor lo amasi langli ta pulo to manda khole che khomole aphi le che khobor thu nang pu masi aphi bangke 12 bajia por karwe nang jang iglo ama nili tumanta ajara gom ta long wang wedelo amala sonsi thik non Gambra hem bangke langli che than tengke ajo 3:30 baji kathang por lo lapu school hem na pen wang amat langli hem anu na nang ludamat langli Sokpuru wung tekang plin lo an pen la hemata wung plin mane sokan da penangan chote kang lo la si non nelitum la rong kido ke thakisung la so alam si alangli tum la pache thang alangli tum phanta chehang lo la si nang palang nang pa homri lo la si kado ka be karbiang lo rat tum ta mane nang chini tu ingno je nelitum Bokazan arai mane taun arai kido Bormanthi rong pendeng chot kalilo aningkan tala sonsi kido ke thakisung la habit ingnamang nar ajoy ni choklem chodam inglong arit hidi arit asabasup choti kita chili ke pari pelo tangte ke hona laban mane kheti ke chohon bang bade si non bang ke hem hong thu ki chido ke thakanta an pinagi sunglo la si ningwe pen ningda pen ko son banili tum la kido ke thak mane hanti pen doloi la sia sab o mane forest department sor phanta pini awar saidu jima ni tum kido ke thak jo ke jowan pini na ke rap thek abidi doi ma pusi kado ga be rat tum phan pachini ni tom chini ateng range office la Bokazan Eastern Range office ke tibok headlo nang li tom dak la so hem ben ke bala so rong ben chikoi not lo bala so rong area mong si dolo tim bol phe talang li tom nang humri dolo ma pe da pen poson forest department to da pe neli Gambra alang li hem sini li dolo to da prang pen chingwai bom si ini wang welang sita wangi pusi khobor do ke doig lo ha wang welang bon no wang welang la si wangi ta pe non ma to we la hem ke phalang no donni anwet ma to we bang ke donni de e don hem ma bang amen ku poson ne khoda bang ke timung hem romes
tim mong he an pen idon bang dak ala eli tumarong sorry SGB hem lo borsing be alang li he doni Bangso Junior Boys Inter District Football Tournament pinini final cap pai pai chiklo por phai ke thomra chi team apor pen Nizang Karbi Anglong dongkamukam Waisong Stadium along Hojai District pen Karbi Anglong District angbongsi ke cheng serani ke paman pon along pathu chedan ponlo Birta kirip dunlong atengke la Bangso Junior Boys Inter District Football Tournament along alu hisar po aman peng pen kachitong dun Rensing timung dongkamuka Municipal Board Commissioner la Bangso jai mek along DMB Commissioner Matik West Karbi Anglong Sport Association don Kongchunbang Serlungki Bay Borsinging Leng Kongchunbang KASA West Karbi Anglong la pen ke theki dingatun chitong dun si Bangso Mailong RDP dun Bangso Junior Inter District Football Tournament ke pathu mate kachipate ponalong Karbi Anglong District atum ball pum cap thaponlo halapu Hojai District atum pen ball ipum ansi thap anchotlo mate che voidun thek anchotlo Bangso ke pathu kachipate ponalong ingsamjin pathu ponsi jaimek pajut ponlo dongkamukam pen Kelvin Terang nang kilo berta lake Assam Football Association pen Junior Boys Football Championship TV ponangi lake inter district nil tumangke si June wise CB nahi pulo la si June ang bongkele tumke district ke thom district stroke hai Nagaon Morigaon Koliabor Karbi Anglong West Karbi Anglong Pujai Pasti isia cluster bangke Morigaon long sudah bomlo la penitu isia cluster bangke non dak West Karbi Anglong Sport Association of CP lo la pendong kami National Stadium seperti la ke Karbi Anglong West Karbi Anglong Pujai ini ke la under 17 mana junior under 17 mana junior boys football championship 2026 lo la dak pen ke hai tumsi si team nampo ini ke hai bangke pen West Karbi Anglong pen patko West Karbi Anglong tum ke hai tumsi aku putot kalau dak round 8 kudo last long se bagi district sub junior football championship masih dak bangke masuk Harman City ni ke National Stadium lo masuk ke kelas inter district district akan tu yang dengan orang kila dunong pula betul mana ladak pen masuk kelas talong champion man lote halak kelas 8 teams dolang halalong se inter district patu pon ladak si hai lote inter district apria champion man ko ini mah junior champion kemalaman pulute Karbi Anglong tahai West Karbi Anglong tahai langsung si damong puluh dak sinone keceng ini bangnong si Karbi Anglong hai dat pulute aku West Karbi Anglong ban Karbi Anglong patu ko langsung si Karbi Anglong le West Karbi Anglong champion dak champion puluh langsung sa ko hai damong Laga final lah bang ke masih pada pon pula final ke non aku ke tik telang adim non hai cluster level ju khai lepuka alasan football season dum si bang adim si district long sudah pon inter district lo September last week September long si patiki takkan cluster level suri bom lah season bang ke lah Tang tepini ada pabirda bangke kang toniklo kadoka betame 2 me thak me kurwang tru